3, 2, 1, action. Kagaknya kakak gede kayak Cut. 2, 1, action. aduh, siapa gitu? Wah, iya mau Cut dulu. Cut. Harus ngomong. Agak madep sana, nggak kelihatan di kamera, Wi. Ya mau lagi. 2, 1, and action. Mbak tunggu Rah. Tunggu. Cut. Dari situ kamu langsung nengok ke sini, nggak kelihatan kamera muka kamu. Yuk. Ya. Ini aja ya, soalnya nggak ada payung. Iya, lengkosnya. Ya mesti pakai. Berapa, Pak? Bingung. 3, 2, 1, and action. Ya, bos, ya. Mas Joko, dari mana? Dari rumah. Hujan, melas. Kayak mending olah ke payung, nganggukan bae ya. Terus ya. Heeh. Siar mono. Ya udah kakak, nggak apa-apa. Ulang. Cut. Udah nggak apa-apa, nggak dari situ. Iya, nggak, karena nggak ada payung, pakai ini aja daripada nanti sakit gitu ya. Nanti Lin. Oh ya udah Mbak, makasih. Saya duluannya ke depan ya. Oke, 3, 2, 1, action. Ini daripada nggak ada payung, pakai ini aja ya. Soalnya kasihan hujan, nanti masuk angin. Terus, semuanya aku ngarep di situ. Oh iya, heeh. Cuman ke, Mbak. Iya. 2, 1, action. Cut dulu. 3, 2, 1, action. Cut. 3, 2, 1, action. Aja koro. Kayak nanti kamu aja ngorok gitu ya, penjara. Kamu lagi ngobrol, masih ngobrol, ketawa-tawa. 3, 2, 1, action. Cut ke sini kan. Nama. Kamu sih diajakin. Bukan saya yang nyuri. Lah, ketawa-tawa ya. Action. Nah, kayak bang tak kuenya tuku gorengan gonyong 5.000 di mate happy man. Di motel 5 ngaku nih siji. Oke. 3, 2, 1, action. Kayak bang tak. Tantar dan suara motor. Yuk, 3, 2, 1, action. Nah, kayak bang tak tuku gorengan yang di mate 5. Ngomongnya tidak ada siji. Rambel. Cut. Ya, yang nyok. bentar. Bat wis tuwa, ora wedi nerakam. Cut. 2, 1, action. Kemo ngeke ya, sing nyeluk. Cut. 2, 1, and action. Kemo ngeke. And action. Oh, kowe nyolong bodine nyong jebule. Heh. To action. Oh, jebule kowe nyolong bodine nyong. Hah? Kok marah-marah datang-datang? Aja dulu suang ora. Oh, maju langsung gundul apa? Nah, dia ketawa. Gitu. Yo, action. Nih, Tong, sini. Lihat Mas Joko enggak? Ini space dulu. Iya pakai sih.